hari umuririmbyi nariko mvuga ngo turaririmba wavuze mu ndirimbo z'agakiza 47 aravuga ngo noneho ntacu mubabarurwa kuko nzawibagirirwa kwaye nubwo ngifite kubabazwa mwisi mwijuru ntamu babaronogu imana manizaha nagurama izavanaho imana imanizaha naguramari izavanaho muba. Hallelujah. Yesu ni mchunga wangu, nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha upendo. Hata kufa hakuwezi kunitenga na Yesu. Mimi wake siku zote, ninataka kumusifu. Kwa neema nimepona, nisitumikie dhambi. Kwa neema nimepona, nisitumikie dhambi. Kwa mikono ya upendo ninakumbatiwa naye. Sitaweza pendo lake kubwa. Napokea nguvu yake, yanijaza moyo wangu. Yesu ananiongoza, haleluya, katika safari yangu. Napokea nguvu yake, yanijaza moyo wangu. Yesu ananiongoza, haleluya, katika safari yangu. Kwa mikono ya upendo ninakumbatiwa naye. Haleluya, sitaweza kukashia pendo lake kubwa kwangu. Napokea nguvu yake, yanijaza moyo wangu. Yesu ananiongoza, haleluya, katika safari yangu. Kwa mikono ya upendo ninakumbatiwa naye. Sitaweza
Imani baheze umugisha. Mungu awabariki sana. Mbere reka dufatikanye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tubone kugira ico tuvuga. Dusome igitabo ca Yosuwa igice ca mbere umurongo wa 2. Igitabo ca Yosuwa igice ca mbere umurongo wa 2. Bibiri iravuga ngo umugaragu wanje Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Amen. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 4 umurongo w'8. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 8. Bibiri iravuze ngo iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajaga kuvuga hanyuma ibyundi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracariho uburuhukiro bw'isabato ubikiwe abantu b'Imana. Amen. Ndasoreza mu byahishuro Yohana igice cya 7 umurongo waho wa 9. Ibyahishuro Yohana igice cya 7 umurongo wa 9. Biravuze ngo hanyuma y'ivyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya yantebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashimwe y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'akumwana w'Imana n'akamwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'ababakuru na bya bizima bine bikubita hasi bubamye imbere ya ntebe, baramya Imana bati amena, amahirwe, icubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutwari n'imbaraga bibe iby'Imana yacu iteka ryose. Amen. Nabonye kuri programme yacu batrase hariya, mbona ni ngufi cyane birenze uko umuntu ashobora kubitekereza. Sinzi impamvu rero ababikoze nabo babikoze muri ubwo buryo, ariko niko babonye. Ariko kandi uyu wari umunsi mwiza wo kubasha kuganira no guhumurizanya, abantu bagafata umwanya uhagije kugira ngo tubashe gukora kino gikorwa cacu neza. Ariko turagaragaza kuyubahiriza kuko ari byo byiza niko babiteguye. Mbere yuko subira muri aya magambo mvuye gusoma, ndagira ngo mbanze mbahempore mwebwe mwese abateraniye hano ndetse n'abandi badukurikira hirya no hino, tubabwire ngo ubwoko bwacu mukomere kandi mwihangane. Ndahampore cyane abantu bitwa abarwanashaka. Hano tubana n'abantu baba hano ariko babi wacu, bazamenya amakuru mu gitondo, bakamenya amakuru nijoro, bakamenya ico abantu bariye, bakamenya ico bambara, bakamenya ko abantu imbuto zashize, bakamenya ko abantu barwaye. Abo bantu ndavuze ngo mwihangane kandi mukomere, Imana ibahumurize. Ndagira ngo nanone mpeze mpore aba bantu twaya twizihiza uyu munsi barimo generale n'abandi bantu bose bapfanye uriya munsi bafite imiryango bavukamo. Bene data miryango, ndavuze ngo mukomere kandi mwihangane. Haleluya. Bene data twabuze uyu munsi, dufite undi munsi tuzongera kandi kubabona ari bazima. Mukomere rero kandi mwihangane. Kubw'inhariko nanone umuryango wa generale turavuze ngo bakomere kandi bihangane, uriya muze yahari n'abana bakomeze kwihangana. Ijambo tugiye kuganira muri uyu mwanya mbere yuko ndisubiramo,
tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ibi bizashira. Nyuma y'ibi haracariho ubundi buruhukiro. Nyuma y'uyu mubabaro, nyuma y'aka gahinda, nyuma y'izi ngorane, nyuma y'izi ntambara, haracariho ubundi buruhukiro bikiwe abana b'Imana. Sifa kwa Yesu. Nyuma y'izi ntambara muhaye mubona, nyuma y'amarira, nyuma yo gutaka, nyuma yo kuboroga, nyuma yo kuribwa, haracariho uburuhukiro bubikiwe abana b'Imana. Ariko mbere yuko nza kuvuga ayo magambo, ndaza kuvuga hejuru y'umutima w'umuntu witwa intwari. Umuntu ugiye muri kategori y'intwari agira umutima wihariye umuranga. Uwo mutima ndaza kuvuga kalite zawo umwanya mutoya. Turi hano bene data. Bwana Yesu asifiwe. Kandi twese tuvuge ngo haleluya. Ndagira ngo twegerane tuganire ijambo ry'Imana. Hariho umuririmbyi nariko mvuga ngo turaririmba. Wavuze mu ndirimbo z'agakiza 47 aravuga ngo noneho ntacu mubabarurwa kuko nzawibagirirwa kwaye nubwo ngifite kubabazwa mw'isi mw'ijuru nta mubabaro nogu Imana manizahanagurama izavanaho Imana izahanaguramari izavanaho muba. Haleluya. Narimvuze kuko muri uyu mwanya tugiye kuza kuganira hejuru y'iri jambo mu mwanya muto baduhaye. Ariko mbere yuko nza kurivugaho ngiye kuvuga ico nari guheruka. Bwana Yesu asifiwe. Pastor nariko mvuga kuko tubahumurije. Warusohose ariko mwebwe abakomokaho naziriya ntware kandi twese ari zacu. Turavuze ngo mukomere kandi muhumurike. Mwijuru dufite Imana. Kandi nyuma y'ibi tuzobona umunezero. Sifa kwa Yesu. Narimvuze kuko ngiye guheruka conclusion nari gutanga mu byukuri uriya munsi wa le 19 ku itariki 19 umuntu wese w'ubwoko bwacu wese hari inspiration yakiriye. Hari ikintu umuntu wese yakiriye. Bariko bambwira mu rugo batu ese wa makuru wayamenye kabaga timuceceke. Amakuru mwayamenye timuceceke. Bituma ngerageza gukura histoire y'abanyamurenge. Abantu kuva kera ibi byatubayeho le 19 byigeze kubaho. Abasaza bacu bageze bavuga kera bakavuga ngo umunsi wo muri Gafinda. Tumuzi ko bageze bawihahira muri Gafinda. Niwo munsi wa mbere umuntu wacu yishwe azirukwasa. Biragenda abantu barapfa ku Gatongo murabizi. Masakiri yaba ku Gatongo. Biragenda masakiri yaba kuri Kirumba. Pastor ari hano. N'abantu bo muri famille yabo neza direct. Biragenda ngo biza kuri muri 80 Honorable Député Gisaro aragenda. Umwijima uracura mu gihugu. Biragenda ubwoko bwacu ngo bigeze ejo bundi nako tumaze ko abantu bakuru ejo bundi mwarabibonye mu bibogobogo abantu magana baragenda baratemwa batabwa mu nyanja. Umwijima uracura mu gihugu. Ejo bundi 2004 mu Gatumba abantu bacu baragenda baricwa umwijima uracura. Kugira ngo tuvuge banikora n'abagishokoma ngo tuvuge bakagigi abo bose bariko bagenda umwijima ugacura mu gihugu. Babudurege n'abayagabo abo bose ayo maraso yose yagiye ameneka kugeza ejo bundi kuri ntwari General Rukunda Makanika. Uriya munsi ndabitekereza ngo mbitekereze numva hajemo inspiration.
impumeko. Tuzamura ibiganza. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Ndavuga ngo ibyo bintu byose bitubayeho byagatumye ubwoko bwacu tubasha gutekereza. Kuko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubabaye igihe cy'agahinda ngo abantu bagomba gutekereza. Tugomba gutekereza tukavuga ngo aya maraso uhereye uwo munsi wo muri Gafinda kugeza ku maraso yaba bejo bundi twakagombye gutekereza. Uriya munsi natekereje ijambo ryo muri Samweli biravuga ngo Yonatani ngo na Sawuli ngo bari abagabo beza bakiriho ngo baranyibanye igikundiro ngo kandi ngo no mwifa ryabo ngo ntibigeze bagwa kubiri. Nama ntekereza makani ku munsi azamuka na musore bari beza bakiriho ngo no mwifa ryabo ni bomba rimwe ryabakubise. Ariko Dawudi ngo amaze abwi araririmba. Sifa kwa Yesu. Kandi cyane haleluya. Dawudi ngo abwira abayuda bose bababwira ngo nimuze ngo twige indirimbo yo kurira. Ngo muze mbigisha indirimbo yo kurira. Ngo yanditse mu gitabo ca Shayiri. Ngo muze mbabwire. Ngo muze muceceke ngo muze turirire Sawuli na Yonatani. Ngo bari beza bakiriho. Ngo bari abagabo bagikundiro. Ngo no mwifa ryabo ntibigeze bagwa kubiri. Araza guma kuvuma ngo imisozi y'Igilibowa ngo ntikongere kandi gutondwaho n'ikime. Aravuga ngo yemwe bagore ngo namwe bakobwa b'i Yerusalemu ngo nimuze tubaririre nimuze twongere kandi turire ngo ariko ngo muzorire bukeye ngo kugira ngo abiyashudodi ngo nabo muri Yakuroni ngo batazamenya ayo makuru n'Abafilisitiya ngo bakobwa bakaduseka ngo muzaceceke. Uwo munsi nibuka ivyo ntekereza ibintu bine ngiye kubabwira. Amen. Kandi cyane amen. Ndavuga ngo aya maraso ya bene data aha yameneka yakagombye kudusigira ikintu citwa ubumwe abanyamurenge. Initi ubumwe tukabumwe. Bene data birababaje biteye n'agahinda. Iki ni igihe twakagombye kubumwe kuko ingobyi yaduhetse ni imwe ni murenge. Twakuze bazavuga ngo abanyamurenge ngo ni imikoba yiki niki imikoba y'ingoma. Uyu ni nyarume wuyu uyu ni mwishwa wuyu twese turavukana. Aya maraso abifumbire rituzanira ubumwe. Icya kabiri Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Icoduha ngo twongere kandi tugaruke rwa rukundo rwa kera rw'imfura za kera. Iyo baterwaga iyo bagiraga ibibazo baricaraga bakaza ngo si ibibazo duhuye nabyo turabikemura gute. Bakicara bagakundana bagatabarana. Icya gatatu icyamba muri uyu mwanya bwoko bwanje bene data ngo twongere kandi tugira ibanga. Biteye ubwoba biteye n'agahinda. Igihugu cacu ubwoko bwacu twabwamba isusa. Iyo umuryango utakigira ibanga, iyo urugo rutakigira ibanga, iyo ubwoko butakigira ibanga buba bwarangiye. Social media muhaye mubona hano hanze umuntu wese akabyuka akaja kuri media agatangira kuvuga amagambo ateye ubwoba. Amagambo yo kwamura ubwoko agaciro, amagambo yo kubakura muri ya ngozi, amagambo mabi. Ibanga murabyibuka Nowa ngo bamaze kuva muri yakugewa baragiye Nowa umunsi umwe ngo angwa vino arasinda. Ngiye kuvuga hejuru y'ibanga. Wamare gusinda abana be batatu Hamu na Shamu na Yafete. Noneho ngo umwe araza ngo aramwitegereza asanga se aho yaguye ngo umwitero wamuvuyeho. Bagaze bambara imwitero ngo umuvaho yambara ubusa. Ngo araza ariruka akabwira abagenzi barababwira bati muze muje kureka ko papa byagenze. Bagenzi be baravuga bati kini kitangaza. Baragenda ngo bafata umwitero bagende kinyuma nyuma baragenda ngo bafata wa mwitero barawujana gutya barawujana barambika wa mwitero iruhande rwa papa wabo. Papa wabo ngo asinduke bamubwira amakuru bamubwira uko yari yabaye ngo bayamubwire ngo akanguke. Araza ni umuvumo ukomeye wa wundi wabwiye kuvuga amakuru aramuvuma. Barya abandi baheza umugisha. Bene data ni umuvumo ukomeye ku bwoko kwambika ubwoko bwacu ubusa. Icyamba
ngo tugarukire Imana, icamba ngo twongerekane tubumwe, icamba ngo yamaraso atwigishe kubumwe, atwigishe urukundo, atwigishe kugira ibanga ry'ubwoko. Bakaza batukana kera ngo igitusi kibi bakaza bangura kamena ibanga. Ni ikintu gikomeye abantu bari mu kumena amabanga ko Imana itabarire cyane. Reka ngaruke nje mu ijambo ry'Imana iminota yanjye itaragenda. Haleluya. Turacari kumwe bene data. Haleluya. Uriya munsi abantu benshi barivovose, batangira kwivovotera Imana bavuga ngo se Mana ibi bizabaye urihe? Kubera iki bibaye turi muri iyi situation? Kubera iki bibaye turi mu kaga kameze gutya? Kubera iki bibaye turi mu ngorane zimeze gutya? Umwanza duhagaze hejuru, inkoti turi hejuru. Abantu ngo batangira kwibaza ayo magambo, ndetse byagezaho abantu batangira kuzimurira Imana. Ariko nibuka Yobu ngo yigeze kubwira Imana gutyo, ngo ariko atari ko Mana ukuntu uzumukubona ko wampoye agatsi, ukundi wampoye agatsi, umubiri wanje na urasenyagurisa, urashize uhindutse ibisebe, abana banje 10 baragiye, abahungu 7 n'abakobwa 3, ingabiya n'indogobe n'amafizi yo guhinga byose bigende icarimwe. Aravuga ati ico kunyereka ngo tuburane, ngo dushinga urubanza nkuburanye Mana, warandenganyije. Abanyamurenge wa munsi barakuvuga ati cyo kutwereka Mana ngo tukubone tuganire nawe. Amen. Twese tuvuge ngo amen. Ariko Imana nakumubaza usomye igitabo hariya kuri 38, Imana iramubwira ati uko ni kuvuze, iramubwira ngo ngaho kenyera kugabo nkubaze. Musubiza ndemera. Ngo Imana iramubaza ngo se Yobu, ngo igihe nari ko nshinga ifatiro z'isi, ijungu karidendeka ritagira inkingi, ngo ese icyo gihe wari urihe Yobu ati cyo sinokimenya. Aramubwira ngo se igihe ngo nari ko ngomeza inyanja, ngo nkazigomeza umungi nsenye kugira ngo zitasandara mu bantu bashire, ngo ese icyo gihe wari uri hehe? Bati cyo naco sinokimenya. Bati se Yobu, ngo ese uzi ububiko bwa sheregi, ngo no rubura, ngo na barafu, ngo uzaho bituye uzaho biba? Bati ibyo nabyo sinobimenya. Bati Yobu we, ngo ese wobasha kuja ngo mu nyanja ukarobesha 5 ururobo ukayifata ukayizana imusozi? Bati ndushona ngo ese wobasha gufata imbogo ngo ukayizana ukayisobeka ukayinginga ukayisobeka ukayibwira ngo iguhingire? Bati cyo sinokimenya. Wese igihe amasha yo mu ishamba ngo azagenda agatwara amezi, ngo uzi n'amasaha ngo azagira hayagenda yerera kugira ngo azobyare Yobu. Bati byo nabyo simbizi Imana. Aza kuvuga ijambo ryiza n'iryo ngendeye kuvuga. Tuzamure data ubwiza. Oh haleluya. Twese twongere tuvuge ngo haleluya. Yobu aravuga ngo ayi ndabimenye neza, ngo nzi yuko Uwiteka we ngo uri Imana ishobora byose, kandi ngo uri Imana ikomeye, ngo nta kindi kibasha kurogoya imigambi yawe. Aravuga ngo ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ngo none ndakwiboneye ndakwiyumviye, ngo ndasinzwe yika hasi mu ivu yigaragura mu ivu. Twareka gombye gutsindwa uyu munsi tukavuga ngo Mana ibyawe twarabyumvise gusa, ariko noneho turakubonye. Bwana Yesu asifiwe. Twasomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Yosuwa. Ntabwo nje mu mateka y'igitabo, ariko twahasanze ijambo ry'umugaragu w'Imana Mose. Ubuzima bwa Mose bugabuye mu bice 4. Imyaka 40 yayigize kwa Farawo, iyindi myaka 40 ayigira i Mediane kwa Yetiro, iyindi myaka 40 ayigira mu butayu. Amen. Ya myaka 40 yagize kwa Farawo yarahaye ahigishwa, ahaye aharererwa na nyina ibitangaza by'Imana. Iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana arerwa n'umwanzi we waruhaye umuhiga, ariko abari umurera, abari umwigisha amashuri arayasoza ngo buke. Bwana Yesu asifiwe. Araza ngo kuko yari ufite umutima w'ubutwari, ngo aje uwo munsi ngo asanga umunyagiputa na mwene wabo ko bararwana, ngo asanze bahaye barwana, ngo asanga yamukandagiye ku ijosi karamurenganye, umunyagiputa karenganye mwene wabo. Ngo Mose kubera umutima w'ishaka n'ubutwari yari afite, afata wa munyagiputa aramwica, ngo amwisha mu musenyi. Ngo bukeye araza asanga bene wabo babiri nabo batangiye gukorogana, bahaye barwana. Ngo arababwira ati se namwe bigenze gute? Mutangiye namwe ubwanyu ni ngo tubaza none namwe ubwanyu mugiye gukorogana. Umwe ngo yamamubwira baturatangiye, urashaka nabo ushe kunisha nkuko warayiwisha wo munyagiputa. Mose arahunga atangira ubuzima bwa kabiri, aragenda aja i Mediane. Ndashaka kwihuta. Bwana Yesu asifiwe kandi cyane. Haleluya.
aragenda ngo aja imediyani. Biravuga ngo ahamara imyaka 40 ahayigishwa n'Imana, Imana ihaye mutreninga. Ariko umunsi umwe ngo aturikije umukumbi we ku musozi witwa Horebu, ngo ahageze ngo agiye kuja kubona, ngo abona igihuru kiyagisha kigakongoka, ariko ntigikongoke. Ngo aragenda aja kwegera cya gihuru. Ahageze ngo agiye kuza kwegera, yumva ijwi rivuganye nawe ngo riramubwira ngo Mose, kwetura inkweto zawe kuko ahugeze arahera. Mose ngo aca bugufi akwetura inkweto, ngo Imana iramubwira ngo Mose, uhereye none ngo gutaka no kuniha ku bwoko bwanje kumvikanye. Sifa kwa Yesu. Icombo ubwoko bwacu ngo twongere dutakira Imana. Umuniho wacu uzamuke kugera imbere y'Imana. Kuniha kwacu no gutaka kwacu kuzamuke kugera imbere y'Imana. Uwo muniho ngo ugera imbere y'Imana. Abisirayeli ngo barataka, batangira kuniha, ngo baririra Uwiteka, barataka, baravuga ngo turaremerewe, turagowe. Farao wa mbere yarapfuye, wari ubazi, harimye yundi Farao, ngo batangiye kubabara. Imana irumva iri mu ijuru, imanurwa no kubatabara. Ayo n'amateka maremare uburyo baganiriye aja muri Egiputa simbijamo cyane, agenda kwa Farao, ariko ngiye kuvuga aho batandukaniye. Musi umwe ngo Imana, Mose yahoraga agenda ku musozi, aragenda umusozi wa Nebo ngo mwirango rya Pisga, agezeyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Agezeyo ngo Imana iramubwira ngo dore Kanani, igihugu nakwegeye. Dore Kanani igihugu cy'isezerano, ico nakweretse ko nzakuraga. Ngo irakimwereka cyose, imwereka amasoko, imwereka ahantu hose, ariko ngo iramubwira ngo weweho uyu munsi kubera impamvu tudafite umwanya wo kuvuga ngo ntabwo winjira muri Kanani. Uhereye uwo munsi Mose arangiriza kuri uwo musozi, abantu ntabwo bazi imva yiwe, Imana yonyine. Ntitwamenye uko yamukubanyije, ntitwamenye aho yamuhambye, nuko gusa biza bivugwa. Abisirayeli ngo bamurira iminsi 30. Ngo buce Imana yonyine naha twasomye. Imana yonyine ubwayo ngo iraza isanga Yosuwa mu muryango w'ihema. Ngo iramubwira ngo Yosuwa we, ngo umugaragu wanje Mose yarapfuye, none haguruka ngo wambukane buriya bwoko bwanje mu gihugu cya Kanani. Sifa kwa Yesu. Umugaragu wanje Mose yarapfuye, none Yosuwa haguruka wambukane buriya bwoko bwanje muri Kanani. Birize tubwira ngo Yosuwa abaza Imana ibibazo byinshi, ntabwo mfite umwanya wo kwivuga. Ngo atangira kwibaza, aravuga ngo ese kuhaye umbwira gutyo igihugu nzakibwirwa niki? Mose niwe wavuganaga nawe, Mose niwe waruza aho tuwaye tugana, none tuzabibwirwa niki? Imana ngo iramubwira ngo Yosuwa we, reka gutinya, nguko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Bene data ngo mbabwire muri uyu mugoroba ngo uko Imana yabanye natwe mbere, uko Imana yahoranye n'abasogokuruza, niko izakomeza kubana natwe kuzageza ku mperuka y'isi. Sifa kwa Yesu. Tiyoruhitureka. Uko yabanye natwe turi kumwe na ziriya ntwari zarayizigiye, niko izakomeza kubana natwe. Ngo mubaze ikibazo cya kabiri. Aramubaza ngo se kumbwiye gutyo kandi nkaba mpaye mbona Yorodani ikiri imbere yanjye, bizagenda gute? Ngo iramubwira ngo genda ubwire abatambyi ngo bagende intambwe 2,000 imbere y'ubwoko bwaje, ngo kandi bagende bikora isanduka, ngo nibakandagiza ibirenge byabo muri Yorodani, ngo irahita icikamo. Baragenda uko niko byagenze, barambuka. Amubaza ikibazo cya gatatu gikomeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uravuga ngo ese ku bwoko mpaye abantu bari barananije Mose wavuganaga n'Imana bakaganira, bati none njyewe Yoshua kurabona ko nzabishobora, kurabona ko nzabana nabo nkabahurusa. Ngo Imana iramubwira ngo uhereye none ngo uyu munsi yisaha ngo ndatangira kugukuza imbere yabo, bahaye bakureba ndatangira kugukuza imbere yabo. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Muramubwira ngo abanzi baracari benshi mu nzira, abanyakanani n'abaferezi n'abayebusi, ya myuka 7 ya mama 7. Muramubwira ngo ese kwa kituri imbere bizagenda gute? Muramubwira ngo Mose we, Yeshua we, reka gutinya, reka ubwoba, none njaha nzakubera umugaba, nzakurwanirira. Bene data bavandimwe, mureke twongere kwingira Imana nk'Imana iturwanirira. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Twebweho ngo tuzakomeza kwiringira Imana gusa. Amaboko yacu n'imbaraga zacu ntaco zokora, mureke twongere kwiringira Imana gusa yonyine. Sifa kwa Yesu. Barakomeza baraganira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe milele. Bwana Yesu atukuzwe milele. Tuzinjira mu bwami. Ibi bizashira. Nukuri ibi bizashira. Ngiye gusoza, ngiye kuvuga hejuru y'imyuka iziranga intwari, maze nsoze nicare.
amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa, mbega umunezero tuzahabonera, amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa, mbega umunezero tuzahabonera, amarembo niyugururwa, mbega umunezero tuzahabonera, amarembo niyugururwa, mbega umunezero tuzahabonera, amarembo niyugururwa. Haleluya! Hariho umunsi amarembo azuguruka. Sifa kwa Yesu. Hariho umunsi tuzagera mu bwami. Mwihangane mukomere torero ry'Imana, mwihangane mukomere, amarembo umunsi umwe azugururwa. Yosuwa biravuze igice cya 4 igitabo cya Yosuwa hariya twasomye hariya mu rwandiko rw'Abaheburayo, biravuga ngo Bwana Yesu asifiwe. Uhereye ku gice cya 4 haravuga ngo ubwo dufite isezerano ryo kwinjira mu ruhukiro rw'Imana rikiriko, ubwo isezerano ryo kwinjira mu ruhukiro rw'Imana rikiriko, ubwo iryo sezerano tukiribise, aravuga ngo nuko mutinyi mwese ngo mutinyi, ngo akabwiye umwe muri twebwe ngo wasa nkaho atazarishikira. Arakomeza arabivuga, aravuga ageze ku murongo w'8 niho twasomye, aravuga ngo iyo Yosuwa aza kubaruhura, nubwo bageze muri Kanani, nubwo bari bashitse muri Kanani, Yosuwa akabagaburira igihugu, arakigabura cyose uko cyari uko Imana yari yamubwiye byose arakigabura. Ariko nanone aravuga ngo ntabwo bigeze baruhuka, ntabwo bigeze bashira agahinda, ntabwo baruhutse nubwo bageze muri Kanani, ngo bongeye kandi gutegereza uwundi munsi uzaza ngo w'isabato wo ko w'abana b'Imana wo kuzaruhuka. Bwana Yesu asifiwe. Uyu munsi ko turavuga ngo Mana icoduha gakondo, icoduha gakondo, icoduha minembwe yacu, icoduha imisozi yiwacu, Imana izayiduhe mu izina rya Yesu, Imana izahadutuze mu izina rya Yesu. Ariko nubwo tuzahabona, tuzoba tugitegereje ubundi munsi wo kuruhuka. Sifa kwa Yesu. Tuzoba tugitegereje ubundi munsi w'abana b'Imana, wo guhishurwa kw'abana b'Imana. Intwari irangwa n'ibintu byinshi, reka mbisite gusa sifite umwanya wo kubivuga. Icambere, intwari izirangwa na determination, kumaramaza, determination. Intwari izayidetermina ikavuga ngo nubwo ari mu kaga, ikidetermina ikavuga ngo ndakagendamo. Ikintu cya kabiri, intwari izigira yerekwa. Ko muranyuba, intwari igira yerekwa, kandi yayerekwa igihe cyose ntizirigeraho rimwe na rimwe. 80% y'abantu bose b'intwari amasezerano yabo azasigara yuzura baragiye. Muribuka uyu mugabo wa hano w'umunyamerika w'umwirabura witwa Martin Luther King, yatangiye kurwanira uburenganzira bw'abanyamerika bw'abirabura afite imyaka 9, ngo barashitse baramuvuga ku ishuri, aho yagiye ku ishuri, ngo bagatangira kumubwira bati nindukina none umwana w'umwirabura, ngo baramubagura. Atangira kurwanira ico gihe imyaka 9 kugeza wa munsi bamurashe ageze imyaka hafi 38 igiye kugera 40 baramurasa. Ariko igihe cyabari genda abaperezida amaze kuvaho, ico yari yaraharaniye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yari yaravuze ngo umunsi umwe umwirabura azicara muri White House. Ntibwabibonye ejo bundi bageze mu imyaka 8. Obama yageze mu imyaka 8 ari umwirabura, ariko arakarengane, ari yerekwa ry'umuntu mutoya, umwana mutoya yatangiye. Bene data, iyerekwa rukunda yarafite, iyerekwa yarafite, n'ukuri tuzorigeraho. Bwana Yesu asifiwe. Nibishake bigira imyaka 20 tuzarigeraho turikandagireho, kuko iyerekwa ryabo aba ari ikintu gikomeye. Bagira inzozi, bazaberekwa, bazabare ibintu bikomeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bazabagiyerekwa. Ikintu cya gatatu nihuta, ikintu cya gatatu bagira ngo bagira nabishaka, bagira ishaka. Ishaka ngo rizari barya, ishaka ryakubise Nehemiya aha yakora ibwami. Koroneli yari yakora ibwami, ntimubizi mugabo yari ibwami, afite amapeti, afite icubahiro, akikijwe, ishaka riramukubita. Bwana Yesu asifiwe. Ishaka riramukubita siga bya bindi Nehemiya ngo yamya umunsi umwe gusa, ngo Hanani ngo yaraje amubwira amakuru ngo yiwabo, ngo amubwira amakuru, ishaka ngo ryama rimukubita, agahinda ngo kamaga kubita mu maso, umwami ngo akubite Nehemiya amaso, ngo aramubwira ngo ese byagenze gute, ngo aramubwira ngo namakuru iwacu bambwiye, ngo bambwiye iwacu ijambo rya mbere, ngo bambwiye ko amarembo yose yasenyutse. Icya kabiri ngo bambwiye ko ibituro byose byahiye.
icya gatatu ngo bambwiye ngo basigaye mu gihugu ngo bose barasuzugurwa ngo ubu ngubu amatongo yacu ibihugu byacu ngo ko biravugiramwe imbwebwe n'ibihunyira ngo bamubwiye ayo makuru Nehemiya ngo yika hasi ararira ngo amaze kurira ngo arasenga ngo amaze gusenga yatura ibyaha byiwe ngo n'iby'ubwoko bwabo ngo amaze kuzatura arahaguruka aragenda aje ibwami ngo aravuga ngo nima kugiyeho umugisha ngo mpeza abasirikare umpangura gusa ngende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abagabo bishaka naratangaye umunsi umwe ngo yarahaguse Nehemiya yagiye kugenda reka nsoreza aho. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngo bagiye kugera ku mugezi witwa Ahava. Bagira ubwo baratekereza bati se ko twapfuye kuza nta basirikare baduhaye nta aduye kandi aduye ari hano biragenda gute? Ngo Nehemiya yamavuga ngo nukuri ngo sinosubira ubwami ngo nsubira ubwami ngo ngende mbabwire ngo twagize ubwoba kandi namaze kubwira umwami namubwiye ngo turagiyiriya yamavuga ngo Imana yacu ngo abwira abantu ngo nimwirize gusubusa mwirize ubusara ku mugezi Ahava ngo ejo tuzambuka tuweze datubwiza. Haleluya. N'abagabo bagira ishaka abo intwari n'umugabo uzugira ishaka akemera kwitanga asize ibyiwe asize ibimudendeje agasiga iwiwe bihari ariko akavuga ngo ngiye kurengananwa n'ubwoko bwanje ngiye kurengananwa. Icyakane ngo n'abagabo bagira mutwaro baza batwara igihugu nkinda bakayitwara n'abanyamutwaro nta muntu wohaguruka atari umunyamutwaro kubera kutagira umutwaro bari mukudusaba 20 umuntu akamahwera akamaremba akamazibura yafashe sheke nta mutwaro ariko bari abagabo bafite umutwaro. Icya gatanu ngo bari abantu ngo batazabita kuri environment ntibazabita kubibakikije. Icya gatandatu Bwana Yesu asifiwe ngo n'umuntu utagira urugomo n'umuntu uzugenda wenyine agira umutima ntagira umutima w'urugomo nta gatorero. Yemwe muve ku gatorero ka WhatsApp icyo duhanga Imana dukure ku gatorero ka media maze dukore ibikorwa by'abagabo. Sifa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Icyanyuma haleluya cyaranejeje cyane bene data aravuga ngo n'umuntu nguza wemera gutanga ubuzima bwiwe ku bwa benshi aza yemera gutanga ubugingo bwiwe ubuzima bwe kabuheba kugira ngo abashe kurengera abandi akavuga ngo njeweho nopfa ariko ibihumbi bigakira njeweho ntakaza ubugingo bwanje ariko ndengera abandi bazabe mu byiza. Twasomye ijambo ry'Imana tusoje Yohana birize tugira ngo bamaze kumuta kugaruka ka Patimo. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngo bavuze bati murgende uyu muntu ko twamutwisakanga gupfa ko twakoze ibishoboka byose tuba twaragerageje kandi imyaka afite 90 ntaki mu buzima bwo kujanwa muri prison baravuga ngo mugende muje kumutahariya kuri karakarwa nimuhamushisa wenda ibyo batekerezaga bizamwisha byari byinshi ariko birizi tubwira ngo ageze uwo munsi birizi tubwira ngo hari ku munsi w'umwami ngo jewe Yohana ngo musangiye amakuba n'ubwami. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngo amaze gushika ngo Imana imwereke ibintu ngo imwereke ibihari nibizaza ngo nibizakurikiraho hanyuma amaze kwibona aho twasomye ngiye kuvuga kubizakurikiraho. Bwana atukuzwe. Ngo agiye kuja kubona hariya twasomye ngo hanyuma y'ibyo ngo ngiye kuja kubona ngo mbona abantu benshi umuntu atobasha kubara ngo bari bavuye mu moko yose n'imiryango yose n'indimi zose ngo kandi abo bantu bose uko bari bameze ngo bari bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo ngo bahaye bagenda baririmba ijambo bavuga ngo agakiza ngo nakimana yacu ngo agakiza nakimana yacu. Ngo agiye kuza kubona abona ngo bari bicaye mu ijuru ngo abamarayika ndabasaza 24 ngo nibizima byose ngo bine ngo abona nabyo ngo bizengurutse ya ntebe y'Imana ngo abona bizengurutse imbere ntebe y'Imana. Agiye kuza kubona ngo abona ko bose bubarara icyarimwe ngo bikubita hasi bubaraye ngo bose batangira kuramya ngo baravuga ngo amena ngo icubahiro no gukomera n'ishimwe n'imbaraga ngo bibe by'Imana yacu. Sifa kwa Yesu. Bene data nyuma y'ibi haracariho uburuhukiro nyuma y'umubabaro nyuma y'agahinda nyuma y'intambara nyuma yo gupfusha hariho uburuhukiro bw'abana b'Imana dutegereje. Imana idufashe kandi duheze umugisha. Amen.
no mu bibi, kubera ko kuri Imana yo gushimwa gusa. Asante Yesu. Haleluya. Baze gireka muri menke ya gato. Ariko domina piano. Turashima Imana kuko twongeye guhagarara kuri no stage kandi ku munsi mukuru nk'uyu wo kwibuka umuyobozi wacu. Nonega tubasaba, uno mugabo yari intwari ariko kandi yari n'umukristo. Ibyo ngibyo si tangazo, umuntu wese wamukurikiranaga arabizi. Niba ririmba ntutuze uririmbe. Urufu nimba kuririmba birimwo, gusirimba birimwo, guhumurizanya kubw'ijambo birimwo. Haleluya. Tuzamura ibiganza dutere haleluya. Haleluya. Sawa. Amen. Samura rimwe papa. Amaso uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Uhoraho ni wowe Mana. Watubereye ibyiringiro. Uhoraho ni wowe duhanze amaso. Uhoraho ni wowe duhanze amaso. Kandi Uhoraho ni wowe duhanze amaso. Uhoraho ni wowe duhanze amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe duhanze amaso.
amaso byose birasama watubereye asaso watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro watubereye aho watubereye Imana wamugisha watubereye Yesu watubereye uhoraho ni wewe ma ni wewe tuweza amaso zamura ijwi ryawe turirimbane uhoraho ni wewe gusa tuweza amaso watubereye sawa watubereye niwe ushigikira niwe ushigikira intambwe zacu urazizigama kandi ni wowe niwe ushigikira intambwe zacu urazizigama kandi ni wowe nyirashingira halo fibatado niwe ushigikira intambwe zacu kandi ni wowe nyirashingira niwe ushigikira kandi ni wowe niwe ushigikira niwe ushigikira urazizika kandi ni wowe ngo ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye murayizi abantu bayizi bafata mikrofone reka nkubaze mwana w'umuntu zamura papa zamura inota ryose reka nkubaze mwana w'umuntu we wigira uko ushaka wigeze uko ushaka hari icyo wibagiwe reka nkubaze mwana w'umuntu we wigira uko ushaka wigeze uko ushaka hari icyo wibagiwe ko babika abandi bashingura abandi bakora impanuka abandi bari mu bitaro none iyo ubirebye ubyibaza wiki ubwo n'ubuntu wagiriwe ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye Uwiteka gushakaho nugukiranuka ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye Uwiteka gushakaho
Hallelujah. Bwana asifiwe. Tugiye gusirimba kuko icyo nacyo ni kimwe muzo yakundaga cyane. Hallelujah. Hallelujah. Hari umuntu waririmbye ngo yaba wishimiraga ibitambo nari kubigutambira ibitambo Uwiteka yishimira n'umutima umenetse. Sawa dusirimbe iminota ko ndayibona hariya harabura 5 ko ndayigenderaho kabisa. Amen. Hali sama hali boboya. Uzikomereza kurutare wagendanye mu bihe byari sawa wagendanye natwe Hallelujah, 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 hallelujah.
murakoze Imana ibahe umugisha.